ithebule isitshela ukuthi iposition u-S womuntu oshayela i-motorcycle noma isithuthuthu for u-T uyiset ka-0 no-3 lapho i-distance etraveliwe noma ehanjiwe ilinganiswe ngamamitha ebese isikhathi silinganiswe ngama-second. Kuthina kumele sicabange ukuthi lo mshayeli unyuka noma ngespeed kulesi sikhathi sika 3 seconds. Ebese ke bathi i-average velocity yes yama-second ngaphakathi kwa-1.5 no-2 u-23 meters per second. Ebese average velocity phakathi kwa-2 no-2.5 u-31.8 meters per second. Sisuke change in S over change in T u-23 basitshelile lapho ukuthi u-23 meters per second phakathi kwa-1.5 no-2. Lokho bakuthole ngokuthi 30.2 minus 18.7 konke divided by 2 minus 1.5 noma divided by 0.5 bathola ke wona u-23. Nanko ke u-23 wethu ebese basitshela futhi ukuthi i-average velocity ka-T kwi-set 2 no 2.5 u-31.8 meters per second. Change in S over change in T nakhona bathe 46.1 minus 30.2 divided by 0.5 bathola 31.8. Bathi ke thina simele siqagele i-instantaneous velocity ka-T uma u-2 seconds. Isikhathi uma siwu-2 seconds ebese sisebenzisa le value esizobe siyithola lesiqagelile ukubhala i-equation yo line we tangent ku S of T kwisikhathi esathi uma uthi u-2 seconds. Kuthiwa kumele siqale ngokuqagela ukuthi i-instantaneous velocity isikhathi uma siwu-2 seconds uba sizo-add lo 23 no 31.8 divided ngo-2 ukuze sithole i-average ngaphakathi kwalezi ikhathi sithole u-54.8 over 2 54.8 25 26 27.4 27.4 i-estimate instantaneous velocity le abathi asiqagele kuwo u-2 seconds. Ebese ke basitshela ukuthi bese siqagelile sisebenzise le value noma le number sitholile ukuze sithole i-equation yo line we tangent S of T kwisikhathi sawo lo 2 seconds. Ebese ke bathi le equation yale tangent siyifake kwi-point ye-slope la u-T i-independent variable lokho kusitshela ukuthi u-T ukwi-y-axis y-axis hayi u-x angithi kwi-y-axis yethu kujwayele ukuba yabo kwi-x-axis yethu kujwayele ukuba no-x manje ke kwi-x-axis sekuzoba no-T u-T umele isikhathi T time isikhathi ngama-second sesutholile ke u-27.4 meters per second lo oyi-average is time esiqageliwe lapha ku-2 seconds. So zothi ke S minus 30.2 esamamitha ebese over T isikhathi ngama-second minus 2 lokho kusinike u-27.4 lo esinawo ebekuthiwa siwuqagele ekuqaleni ebese ke lo 27.4 uma sithi S minus 30.2 sithole u-27.4 should ka-T minus 2